Right, muthenya February nende aritingwe bogima kire county yembu vekite ndi mathaga yoyo ritingwe na kwambiria mugomo baitariria nindi bateri kwa meri elinende arankuruki bawite thirikari gutiethirite ikibera na kodene account amiro akaribandare ne Southiment bakiwa nindi utongeria bombondi ya chibitari akanyakine level 4 nendi bobagutuma utungata buketera bukilitana obakea na mukana yo gweta kimugomo ndeni antuko 14 chedira kidira gutiuna indi thirikari ya county ikethire kubwithia na nende kiwa mutegeri kathirikari cha county ire migwetithia na mbere rwangi rogima kirekeweto ikurakia no kuthugania thirikari cha county ni kumbana na rwangi rogima bamwiri no ithire nindi witwa ya maoni yaku na tukethira tukithoma yemo ya yore tukwethira tugita na mbere na ndeto chetu kenda tumenya na wikwa kinyauge boku ni buri kwa February yemo yara tukubanganite kindeto chawero daimwe Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Haron na bwana kwa mukirovichi ya Chief of Staff kuma ke Julius Bijiwe. Archingwe bogi maimbo kwanda manaba itareria nende batere muchara kwa meriele. Akari bandare neku otungatabu akanyakine level 4 bute kwagira. Arweri getikio bunge bwa ekurumero kurombo nende kurumira siasa itena marumi. Mwana wetu wa madhidhia February ni Maureen. Kirimi na ngeto Phineas. Imana, nandeto chiawero daimwe kamberia da ichochongwa. Urari muramiri wari tungo bichine ngabana wa Meru ndaitali Julius Bijiwe nende na nkanirete obichi kiro nende direte okidura wa kuyukia kanya kanwe Haron abwana kenda kwa mbiri ya ngwe ya kiaria bwana na choketi ya nkadho kingabana ni umwa kuidira imwa ya kanya kanende agi kawira nebo kurita ngwe njia ya kuye kadirikare ngabana wanikituwa ndeto mudhuri murioki na utuambiri ya chio. Julius Bijiwe kwithwa thuri ambassador na kwebera gitinde ke mutongeri wandikwa obisine bwangabana na ndimthero na arua nombere kugwatwo geni mutongeri wandikwa obisine bwangabana umweru no mutweria bwana na nchokeria nkatho gavana sana for finding it prudent nonto bakuyuria gitiga chief of staff gitikira very important umba kwithira akiumba kulitaniria ngugi amwe kenda kumba komberu dimeru together ajukia Abwana Mutwiri as the chief of staff tulitanirie no ngugi for quite some time the county assembly o Meru ari uterero executive na nkurukike ni ondon ari vice chairman the secretary general kia makiu na tuomba ku move together na twaliteranto ba Meru ngugi Antoni awe mutiria bwana bagichoke nkatho no tubangabana kuwa kimuthura kitine giki na kuwa bagaitangwe kibwega no kijani kuthwa ndina kanya kangi choka tia nkatho kiri his excellency Reverend Mutumanto Edingia no tuba umbetikia na etiki responsibility ya muno kwithirwa we chief of staff wa thirikari yewe tu kankwenda kuwa woni kubende humbled na kinya woni ndi kankwenda kwashwa kinya mwingi yo Meru tati twabutumikira bubweja batwi ni obutumikira na njire kunyiria nkwenda kwashwa his excellency the governor Mutumanto Edingia tukaritangura kwagirite tukasupport thirikari na tuka mantu ya nditu ndi running of the government tuina atongoria bangi bonde babe thirikari ne na mwathani tutethashia ingwetikia tukomba kwa chief maoni yake kiri antu betu ba Meru amna bobo ebagikira muno aritingugi na kuinya bagatigira bagutangugi bonde bari amwe kwagithia kiroto kya ngavana kiri staff ankondo bari ndina kwirwe nyeni kwithwa ndina babwi kumibwirigirite bwina expectation inja na inkondo bari kweta bobo na twakaranira babu bobo ya na tuinde turitengwe as a team kenda tuunga mukono thirikari yetu kukankwenda kwa mwingi wa Meru
twirigire maweya twirigire wetina mbere na twirigire kuritaniria ngwibu bwa na babu buri ashore betu twisapota thirikari yetu ya ngavana wetu ra twendete muno na yo makai na muthiane kirimbijewe ni gucokia ngatho nontu bwa ngavana kinya kumoroteria nikenda thurwa gitine giki kia ambassador na at the same time muchokeri nyankatho nkuruki nontu then kwa kuona kuganirite kumba kondi commend as the ambassador to the Vatican, to the President of the Republic of Kenya, and at the same time, Chokerianka, the President of the Republic, non to get confidence in me on Bontaraja, ambassador of the Holy See or the Vatican, which he has done a formal appointment. Mudhuru Murioki, World TV, Mutirio Kangangi. Right, na ingine kuna ati madhama kenyuma ya ngavana Mutuma Ntwethingia kolota Haron Mutweria bwana ya wone ndi munene wa Ritungweba County bichine ngavana alokete kanya ka Julius Bijiwe nyuma ya wene ndi gutuika mubarodhi wa ndiguro ya Vatican nende akariba igembe notha nari ya bwana umete iba chumirite gukenera untubune na guchokera ngavana Mutuma Nkatho bakiwa nende iba atigimpione kiotongere wa county ya Meru kaitani okemzi wa Mwathi Henry Duranira na dirite nende ya bwana ari na umenyo bunene votongeria na siasa kunende agaita ngwenja na kamwata mbaru Edwin Gatobu na ndatonkuruki na gikeno kia mwanya karintere mwanya chegishko kegembe nothi na muno wondi ya Mwathi kurene kumuishi kubaru ni Mutweria bwana na orade uno murungamiri omweru aritingoge obichine ngavana Mutuma Ntwethingia bonekete ikuciumiria na kukenera untubu bwanene muno bagikatha ngavana ni thithia riri twina kiwirua sana nontu bwa ngavana etu Mutuma Ntwethingia nontu narigitio twoyera nthaketu kana mwene tura twendete kawe Mutweri na tukomia Mutweri thai ari thirikari ne ngavana thai manto yetu yonthe thai esotend riba ciaga tuti thirikari ne mbere lakini nkuona Mutuma otwira thirikari ne ya nene na kinya batu etu congratulate tumwira twinwe na turuo itu tamu au nio tutebela igembe no iturerite hita nonto kuma waziri barabari kuo itaraka wira belebe wita tutona waziri na mwangathai mheshimiwa Ntwethingia itucokeria nkatho nonto bo twangura maithori watulengera mwana wetu Mutweri akomba kwithira chief of staff awatilete tikiu na Mutweri ngekwira uma imuntu romo ndio inawaheria kulukira kwa kijana Mutweria bwana tukomea na tutambua tu anto begembe nothi na twamuringira kura maita yelu twamucokie tene na twamwa kura mwanka wengwa atwetekieria atwetomuringinya kia raisi no ntwa manto ya tubwethiritie bagita nambere baruga Mutwiri mwana muito mingugene ciawe na bare no kuje bokungana atia kao gwitikirika kirikanya kau kaga keru twina Mutweri no mwa twina ngavana imuntu ukomenya Amwathi wandi bire kwenda igembe nothi bire kwenda na Meru County nonto imuntu twire thirikari ne na imuntu wice siri ya thirikari na ri advisor ngavana munya na icie arabatire Meru County ri na mwanka thai na kumnya bira bita bwethika na bira bibati gwethura bikibwethika thirikari kailemia itomweta na tutethi na itokomnya thai twina bwana utionto inyabo mabomnyo tuinyelia onto abwana imuntu weta na sinya na vijiji akethikira cia thina cia antu ote muntu kinyomo ote kinyelo masinani nonto ako kijana wetu Mutweria bwana ote thina cia antu ate komenya nonto itomuonete thirikari ne munya na atethetie antu abaingi muno ndene ya Meru County nere na kwemsi wondi ya Mwathi anirithuranira mutungi aje kujira kuangaba na Mutuma na gitete bobo aga kujugia bwana nonto na kunganira uburu ya ne msie wake na uni waiti noti Mutweria bwana twende ne mbas ai munene kwa ndene mbas I could not be them here today. Na hii idea sua Mutuma Ntwethingia you have appointed a right person is one of the best ever. Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Tuenende tukiuma county ne ya Meru tuidire tukita county yambu na right ngwebonde bogima county ne yambu pekite madaga yo yangwendi na kiraba kwadira ne muchara yone ndego cherero bariuga ne ndidirikari ya county yambu nidirite ne ndibe kamudini okura nonto batyamukirite mari yo kwa kagita rita mwaniki wa mushiri nandeto yankuruki
Marigitari a thibitari cionthe cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi. Ino ni kiria marauga ni undu wa gucerithirua kwa misara yao ya mieri iri riu. Ugate ithu turi aruti a wira Embu ati tutigo coka wira-ini tondu tutiri arihe mishara, and especially mushara wa April mweri wena na mweri wetano, na tworia thirikari niki maracerwo ni guturiha matiratuhe sababu nginyaniru, maratwira ni system iracenjirie na matiratwira magaturiha tari ona ko ni maratwira tungikarihwo rina no tumiririe no guku makiugaga kurumirira muvango muceru wa kuriva misara mbia iria matinitwe ni kaunti na itiarivwa no aciure kuona gutiri na njira ya kuirumiriria tondu ciatinirwe itiatwarwa kuria riu umunthi system ya cenjia ukari ukurivaga mbia cio ndarita rimwe mbia ino matiarivite gukanginya mweru wa kathatu iraurira ku tondu tworia kiuria kiu kwi Professor Kamaria ati atucokeria wana augire ndece ni ciigana riu tu turona vena we tiga ni wigire wega methari turona thirikari ya kaunti ya Embu ni irae murutu wa wira ni marathi na mbere kuruta atongoria kaunti ya Embu mavitia ni undu wa kuga ati marigitari aria makethirwa matari wira ati magakorwa makitinwa misara yao bongerera biribiri mwakire kuga ati no amavute mundu wira are mone gukinya wira ari nao nio matira mu facilitate na musara wake avote guthie wira ari tugenda kwira community mwakoro no amuvote gukinyira Embu County Government mera yerute magorungu niare eva murutu wa wira haki yake nigo murutu wa wira avote gwikinyia ofisi kurutira kirende wira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nangina kunete akari bamone ndi bandi abogeta East muno bandarene ibona ni tia korea kwanira ko kumania na utungata bwa chibitare ya Kanyakine level 4 bakiwa nindi batukenera utungata bwa ya ukaberene akribana ndi bakyolo utungeri bombondi ya chibitare gutuma utungata bure maibongeleta bageta mugomo ntukwe 14 chedira kidira mateta ya titira iye kuthikirwa na kwingwa mutugikare na utwandetoi. Baba ni bamwe bakariba bogeta isti kumandarene baraba shumeretia na mateta bakiugo tungata bwa chibitare ya Kanyakine revo fono kabwitite na mbere kuthukanga na bedira bakiorotithiria kiaranda gitare munene murungamiri wa chibitare u wamwe na mbundi ya thaiji bakiuga mbundi ewiriku yatarirwa kiatongeria kuma wandine ankwene aki kasibitare yetu anto Kanyakine sub county yetu erwari yetu yetu akagore anto beto neu bondiere Kanyakine twauga ni eberwe totige kunyamara munyamara yo tunyamara lakini naru areta sibitare Kanyakine gotendawa gotearitingoge anto bekwera mefomu ne na rainine ojukia mbundi na tunenkerete mbundi ire ibatigwatha Kanyakine sibitare otujukiria mbundi yatore otujukiria ojukia ntoba kwene na bobo ne bwo ntobora kariba bogeta isi bagukonde munainya ne ome munene orana wewe yagire kurungamira daktari munene Kanyakine daktari ojo nwe waje twenkoroki aje baraba kweja Kanyakine no tobwai otumba kweja uitina uititimao weja ore uitidia postmortem kumangirida ndato chietangirie 14 na tobato bate komba ibo komba otumba kweja ora we munene weyeta kurungamira sibitari ya Kanyakine wenga kirene officer sibana antobeto bagasabese chora botinda bamamimba one aja na ndiro mbare au kirithirikari ya Meru ni kuthamo konda gitari munene urungamiri te chibitari una kubunjo kwa mbundi ya chibitari u bakiuga bobo kathirikari ya utungata kere chibitari ya uyethira igichoka turenda kuga kiama kiu kionda kende na sibitari eu na bangoge bara batefaete kubethire beberetwe tutekwa nato bauma ondine inge beja gaja jo ondine yeto no tutwekorokera menyamaro minge kinya twentora ciato ciena anto bariti bangoge bathomete ana beto barenja bakwenda ngoge twanekera daktari uyu munene mukane jwa biumia biere ngabana mutumethirwa kumweberia Kanyakine areku
ithiene ni akari barabara tete mukana jwantu kwe 14 kethira mabatara jao jatithira jari kuingwa bakathithia maandamano jamanene bagichwa kioto gya chibitare yao ya Kanyakine twa mabiume biere mbondio yaraganwe twandikirwa ntu babega tweta tukanyunya ndawa tute na stress within 2 weeks etha mbondio tethiroke umyaragania mutuma tukathia maandamano manene joinga Kanyakine sibitare twithe tubime biere biathira batwe twinde antu babogeta isi tugeta kwandimetwa Kanyakine level 5 ibo kwenda ubwe no to twinde wondi ni ajetwe kago atwena sibitare ngetia Kanyakine kuma gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Right on, nĩ kumĩra kĩndũ nende au Mũtungi Kare nkwithira ngĩkũririkana kĩa kĩũria kĩetwo werũ aratũkũria no kũthũngania thirikari cia kaunti nĩ kumbana na rwanyi rwa ũgima wa mwĩrĩ no kũthũngania thirikari cia kaunti nĩ kumbana na rwanyi rwa ũgima wa mwĩrĩ no ithira nende wĩtwa ya maoni yaku na tũgetha tũgĩtana mbere na kũthoma yamo yayo ra kwithira yaĩtũkinyĩra tutende ni akaunti ya Tharaka Nithi na mũbunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu no gũthenende kwĩna bata ya michemanio ya maoni ya mũingĩ kwithira nende kĩwetha kwa awite bobo kethira gwĩtethera kĩkinyantu kwa yana maoni na kwebuka maandamano yaraithirite yakioneka mwakene ya 2024. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu niaugite musonda finance bill wa mwaka wa 2026 ni ubatie kuruthirwa withirania wa maoniki ya Kenya kenda gutigira mtu onthe niakuruta uge wae bantu ba kwigujaga mitandaoni erekerwe twanda finance bill ra yete thino ya 2026 muthigeretie finance bill ya karakoya ni mwananchi yagwere mbega igatethia mwananchi wagware ndoku igateria mwananchi finance bill ni tige kuya na budget ti to ya kwegwa gato kwegwa matangazo ni finance bill ni rekerwe kinya mitandao ni tige kuithanwa era kerwe kabisa wawini muntu ora bukomena komea kuthoma kaborodera muchemaniaga akaya kabora finance bill riuga kina kiringwe tax kina gekirogoti kina kenda mwe unaborodwe kenda na we gukara ukimenya uguo kumetigire ko tiage tata utia mwitigiria niaugite akenya bena haki ya kuga kethirwa ni bakwĩtĩkanĩria nayo kana bakuregana nayo kenda batuma bunge bao mbunge bakinya maoni mao kenda gutigira guti kumira ndwa dairia ya umiri agenzi mwaka wa 2024 urtanwe mpora mbori bokugwa burayerwa wegwa nembega ndathi ndinge mbio yes muthikiri bombera tukugwa timbega kana nembega endi bareke bicera inyo neno na mwenu nembega mono ndekena na kinike ruto gekirwe kina wathikire bwo ko yabo yagire bombera mwaro mwindu gavana wetu unokajuka linga yes ni ateterete anene MCS akiuga ni bwake bate na kigina na bakienda kurutha untu no barombire araugite ona bone babati kwithwa bagitengerwa kigina kiao turonge tukwenda nenkerwa kanyamo kidogo nwenetwe MC nanti monenkera kashi kagira mubukoni itugatenga barabara cia Marimanti Ward ni kwenda mbesi ya nona na ura rero Marimanti Ward ni kwenda kina gokoche Marimanti ni kwenda kina MC athia thera tokoya kibunga yena kathina akandika kanyamo gake gakaya gakorokwa akabanga ndetoire hariti mama kagita karia kunenkanagira tenti na itege ikundi ntereje ya Marimanti na Nkondi atebie warofia yenu utare muntu mukubuti wira bweneo warofia cia ntora iwerofia cia mantu bengi muno warofita kuga mantu mama onde mabugwete ntorani bwashugurikagira ukorokere kundi giki wegwingira jesho ya mwana gikundi katawirenu kiripotera Werũ TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabo. Right, na nikumira ninde kindetu ya Makena mbabu tukutha tukiona kanya kakunoka ende mithangi kurikana kikure kitwara tukuria maoni ya kuyare kukithira kathirikari cha county ire miutungatira rwanyi rwa ũgima kwiwe Kajuju Mugambi kibitia rwa county and health in one sentence never yes but not human resources county with health can't ngia kithira kiwa yes if personal interest come after compassion and if insurance providers pay claims instantly aretwa Karethi Muchui Karethi
hivi Blaze Karutemuchi akawa yes siasa ikipungua it can be very easy. Ngia kwetu Ben Meneka wa wish health sector would be under the national government. Ya moya moni yarombete ninde kwidra ya eto kinyela ndio gata kurancho kerete oringi nyume kaita kate kurayara ne to kedra to kirikaira ogambi bwegie mweno mbondi anchovi andene account Meru na modo yarebedirite bagieka. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero na Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep. Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future?
Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana neleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Right, ni bano tubakwithiretie tena mbere kwatanira na batu yetu chokerani atine ndia kariba kuma mudara tigania east bakiari nande kibandeto ibarombete ndia tungira bamiro mno baraba kumere matangi tekimo bunge omwakuru kwa siasa chirumi ngo tuna cha kumenaniria kenda nende kudukana kana kinyo kudukaniria marieto ya baraba uchindana nabo hakaribani ndi bariwa bamaba wati baru bamusiasa Felicity Biriri oroguchwa giteke bedirete nende na mitugo ya kudukia barabangi ontuba kuwa nindi atongeria baba batire kwethera bakaya na gitiyo.
bamwe bakariba kumantere cha muthara gicigo bunge atigana East na barana watimbaru bomo bara bakomerera matagiteke mu bungo mwekuru kaunti Meru Florence Kajuju ibona nite kuria kwanirwa kwa ikira bakuga ibamo bandu bagiciasa bakajuju kuthina mbere na kumuthukireria to kurukira mitandao yake endeu ya AI kwina mtandao yo witwa AI mtandao yo kayuyu berere aretagare antu bawe untutu ni opponent bao bakayuyu thai aita muthukagia agiwa akayuyu agita antu migoi kura cia irumite cio kura ikwendie sera ciaku boroga tobwetheria na bo atwetera nawe kayuyu kango kuromba president yake yakiwe mukarie nthi na usupport kibindi kake no ntu ngome atenda yake utenda rengi 20 miaka era twetete 2032 twamu support kuwa muntu na wetonge mikoi na nantu batu kwendi kuromba kura boi mantu amai muno naraga gitani wagwa thingati wa batariritie mantu mwanya maraka yuyu arorutha kagita karari mubungo mwekuru kaunti ya Meru raka yuyu hari itine kia women rep na tona githetera antu ba Meru ya Rwanda re antu ba gorwa kayuna thetera antu ba muthara sana ogithetika yuyu otikiona mbejire changafu kayunu ayo mtombere koro women rep wonza ba Kenya barona mbeje chito changafu na ogithaka yuyu ari othai totigitha tugiura Rwanda bo tukugurwa kayuyu agithe tuthetera nyainya na security githe Rwanda ru nyainya sana na robona sana kia guyani berere na koruma kayuyu no menya kayuyu endera ari parliament na tuthetera ba tukona kichieto ore na ko bori atere kuma ntuko uto oetera baona kitegeura no meneto ni antu ba no tethetie ni ana ba no thomethie berere ngweno rai i president na ate watotetheria tore akariba Meru aswa inyara umete ongwa ndene ngondone propaganda era weta githuka kayuyu era inkathe Meru na kayuyu ngwira aritire rari tine batu tiulawanio oni bombere pionde mukuru ebugubwa nkiaria kambonete mukuru akirita ngwenja no ndo na thilungana jena ekuru bangi kinya ikundi ne ba yamburi matangi mantu amaingi kayuyu no muntu ombere kuthetera mira yetu awatimbaru waba bakayuyu kagitani wakubena antu mweno kira tongere bangi mwanya bara bakuromba gitike mubungo mwekuru kaunti ya Meru kwena bangi bakuromba iti owe mukuru nari MP owe mukuru kuna na kuromba women rep awa na muchiyo mwake tora na itekiu kiandro koria karambuka ile 93 million pahia wikakia koira tia kologiro motion yora waikeru kayuyu ndene mbunge ndio monde challenge wa ikundi aibibi inge birando amerete ntona mbeche ira cionthe baterie kwetherokera taire koro kana oreta inya matangi oreta rekoro yarwe yara toreta iro ikayuyu kiripotera ndo cha weru kumantere cha muthara giciko bunge atigana East mbeta wa John Thiga sio wambondi ya wende wanchobi Meru ni alcohol board gitonga kubogete no mwankane ni biachara chonde chwende wanchobi na nyomba chikenero chidire ikiria erobarwani cho lessons akubwa kyaria ne dirita kirita mukana kera dirikari cha county ngedirikane ne bonde no mwankabe dire nende na baruga chewetikiro kuringa biachara yi abisa mnene ambodi anchobi ndene kaunti Meru agwete kwina mabisa ba kaunti Meru na kinyamba thirikari nene bene irabu na bate kwenda kuria license ontobora ni kutotona watho but the problem ni antu baba ingi bakumba kwa staff yetu thina weto kethira muntu imwera ndi employee of county government tire usuru no kwirire u the act does not exempt anybody ketho to exempt nyantu bara bethera bana mawathe batwi in the liquor licensing not a county employee, no a national government employee. But then and I'm managing my staff. Aswa kwanza mfanyikazi wa serikali ambaye ako na mshahara and who is supposed to be leading as an example. Ndawo tri muntu nkwenda kuibwa wende atirite license provided na inspectorate na kathia tamawatho kulinya na kubu au gitema bisa bambo ndiewe batibiri kurekera kinya muntu kinyoriko nonto ni watu kwethwa muntu wonde akiria license nkuria members bako ba staff if I come across a premise either atirite within your sub county wanjeri ombira ngono cheka mankura wimbira uyu anga ni muritingo county government anga muritingo national government ukambira in the Liquor Act ya 2016 no kwa exempted na ninkuria aritingwe ya swaba county government ni balinda as an example na national government
akiwinyana siasa barabe na nyomba cia ikenero batibiri kuthobakirete imakania nonto watho buruga mtu wonde na buri kuthwakira license iji. I came across umwe nteta muntu rietwa is a sub-county administrator wina mba Tigania West, kwina bangi baina cio Maua, kwina bangi baina cio Lare, na kwina bangi baina cio Miru Town iji. Even politicians, if you are an MCA, kinya uwe kuria usuru ni lazima. Na yanji even my staff we kwa batitenguyo within the law uraba batiri kuritanguyo utiri muturi exempted kuma kuria usuru kwa thirikari. Liquor license is a must. If you want kethano kwenda kuendelea na biashara yo endia no nyu bonchobi. Muthuri Murioki, Oro TV, mutiriro Kangangi. Ndi burabwambiririe to wandikithania bwa ibande ntere cheke goche bujukite mwerekera yongi na kugaruka siasa arakariba kwa MCA Stephen Akulen gutonyera mutaratara yo Anthony Awe Akulen riganite nandeto ichira chedirete ndia kiwa akanarete okurukira dimona mwanike twandeto Brian Kimathi augite nende ne yakwithira akiakawa akari kumantere mwanya kigucha ward ne basimerete kire mubango jo kunenkanira ibandi ntere cia modi mubango jombere kwithura jukire makwendelea bakimeneria uria ni MCA wa kigucha ward jawe Stephen Akule na kuga ni origeretie wandikithia kwendelea kumarokere batu toyokerie bikibiki tieto twaikira mauta twaria kianine mwanka mathaya thairo tokwirwa eti eshimiwa betu ibaringere thimo bawa aya ni baibande barabakeya kienine ati bakaria ngwe loi mantu ya meya oni bomba na mumeta ntora beto mwethe onara muithone kibande gyo turenda kuoya iturenda kuringa kura ya oni renda kurura county kwena muntu agonda kurura sha ndukembe kionekana kujura muthuro bakiuga baikinyire kienine na imani nyingi agutetheka na ibande na kweberia thinerera reo ya kwita kugwira ibande kuraja na ibanda biyeru are inyasha idokwenda mando amainge ara ya kwendambi ibande naoni mwana wako ndenda kwira mbathi ngo kainoro ko libless kibande ke mno kenda mbona mbathi ureo gwete mubango jojo njara kinoti wa mata akionekana kinyawe kuoronta mujumbe wa wandi eje jagitumia kwithura mubango jojo kirema duare ao abodi factory oni ndabanganete na ntoba ibande ndeko na ntoba kiguchwa wa ndibura bare the batabika no tuba bureaucracy ziranche zache no kithomba che ibande ondra abangete bobo wega na ndeta na office ine ndeta ndarandiria na registrar wa ibande na ampa roza ra kuendelea kwa riria ntuko batangazira gintu kireke ndiaria ruare ndeko ningira registrar ambera atongoria beto ario MCA and the rest of the masters ibaringira thimo Nairobi baringira registrar bamura weta muntu akinya au abondi factory kwana babeto ibande ende nkuru kikiregerere toria gukinyira MCA Akule kuringana na wakiuga ni siasa na wega kumenerwa rira mubango jojo arega gukarika tontu baraba kubanga kurega kuthingata mitaratarere batere. When you plan your things and they fail, you tend to criticize the opponent. Was the chief informed? What the substitute you see for the documentation? Kiripotera Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Lakini kuna ati kiama kia Jubilee MOI bamenete mukarigite waone kwithira kiama kine ndege kiriki bakiwa nende ati koneka akireta memba amokia meneki na kinyate kuringira ndebe oro kurira akumerera matagiti kya Rais Fred Matiang'i nendi bakuria utungire bwa kiama kende gorone kubaninkira utungire bubweru bwa county ritamwanika mushiri na utwande toye. Ateti a kiama kia Jubilee thiini wa kaunti ya Embu ni mararuta mavetia mwenekiti wa kiama giki thiini wa kaunti ino ni kiria marauga ni kugonderera wirari wake. Marauga ndarugurite wabici thiini wa kaunti ya Embu na ndetanaga micemanio undu uria utumite kiama giki kuvana ta kwa kigikuo thiini wa kaunti ya Embu. Ngoria twathurirwe nao thiini wa Embu county ni makinyire vandu mekarata kwa mathiete toro na opposition magatuika o guti undu mareka na guti undu maragia na guti undu meraga kiama kana gwitana micomanio. Mwisho ni turirikanaga riria twai Nairobi thiini wa NDC
iria Uhuru a introduce aga mundu gwitwa ati Matiang'i ta presidential candidate ni twerwe tuvingore ofici thiini wa county cionthe no Embu tukoretwe tuo twikadita ko twitoro guku makiugaga ni marenda kuonekana makiendia ta ciama iria ciingi thiini wa kaunti ino mbere ya kithurano kinene kia mwaka tuthiite ni ndu wa gutwika leadership ya Embu county iria athuritwe ikithii na mbere na kiama kia Jubilee ni taguo gigikuo tutirona influence yonthe ciama iria ciingi ni irauka Embu county kwiendia no tutirona undu uria urathi na mbere Embu county na kiama kia Jubilee kumaanisha ndui kugu leadership uria athurwe chairman uria bare gurwa na thua kugu na huko nthini twathua the moment wona munene ndareka uria kubatie twene gitumi turako mundi twari ovoro andu wa kiama kia Jubilee ni mararikiria kuria wabici nene ya kiama giki guka kumateithia kugia utongoria wingi mbere ya mambiritie kuthii na icigo mbunge ngurani makiendagia kuria ikia kura turauria the main office umundi ni twirutira ku organize a forum niguo twambiririe vamwe na ni turauria the national office ya Jubilee Party moke manyitanire natwe niguo to make sure Jubilee Party ni aga active from the ground level to the country level na kwambiriria umundi ni tukora tukithie nginya Manyata constituency tuthie mbere south constituency na mbere north constituency niguo tuone kiama kia Jubilee ni kiaga strong guku Embu na nationally maritie miario no mari mwena wa Runyenje kuria maraina gikaro na andiki a movoro ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri Gamba ria kwengwetene kora wari munini wa rais Rigathi Gachagua iretete na mbere kuthikirwo kotini Milimani okulukira mwakili ba Gachagua batere korewa muchara na marupurigapu ya kiankuluki ya chiringi milioni 80 ya meri 35 iratungatite ya munini wa rais. Dr. Dan Kibuka Gikonyo. Swear by the Almighty God. Swear by the Almighty God. The evidence I shall give to this court. The evidence I shall give to this court. Touching the matter in question. Touching the matter in question. Is the truth. Is the truth. Nothing but the truth. Nothing but the truth. So help me God. So help me God. Ni Dagitare Daniel Gikonyo mbere ya koti nene ya Milimani ari mukuthi wa Rigathi Gachagua kirega mbare kweberoja munini wa rais gitumi kiria ati niwe wari Dagitare wawe na nkoroki niwe wethiritwo akimurigita nyuma ya kwajua igamba riawe iria kweberwo gitene ritete na mbere kiri Senate. Okay, when and under what circumstances did you meet the first petitioner, if at all, during the period in issue and relevant to these proceedings? I believe for the purpose of this issue, you are referring to his hospitalization at the current hospital, which again, from my records, handwritten notes, happened at 3:25 p.m. on the 17th of October, 2024, Your Honor. Akiorua gutariria thina yongwa Rigathi Gachagua ari nayo akiuga na chemini mathina jankoro kana heart attack. Based on my experience, those type of symptoms, depending on the probability of disease, which depends on your risk factors, would imply that you could be having a heart attack. That is my simple answer. In this particular person, I must admit, there was additional risk factors of stress. And stress has got its own problems of affecting the heart in a condition that we call the Takotsubo syndrome. Nyumene akiaga baruga cia kuonania ukozi bokungana kwa ngerekano ithimi bia Gachagua ari cibitari amwe na kinyana mbisha ni ari nkoroki aremero kuonania baruga ya kuonania kethero wa murimo jojo ra mushema au kabere mbere ya ntuko eu. Have you placed before this court any primary documents to prove this alleged prior past medical history? If required, is available. No, my question, sir. Have you placed before court any material to show that this patient had prior history of the conditions described there? None at all, but if None at all. If required, Your Honor, it's available.
wakili Muthomithio Nkulu agitejanĩria ripoti cia Ndagĩtarĩ Gĩkonyo. Is it not because this gentleman was in your hospital to hide away from the Senate? He was not sick. I put it to you. Let me laugh a little bit first. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithenji. Right, na nikumira kinta tutuketha tukiona akanya kangi kakunoka indi ugeta kurayana tuketha tuchoka na rono rwegie ngiro kurongemira barabara kenha rabedrite bakia mwekendo utetheria kurwa na ndo chekimambira kana GBV. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Right, so chokerana tinende rwanyiro barabara ken haba watanite na ndwanyi inge amona dirikari wedere tinende bakemrere murandi yo waki boitu obyote deria magana yant barabara ngikete na nyamario cheki mumbire murandi yo yora yombide itwe banki kende guru kulukera ken ha kulukera nende waki barabara dirite bugita na mbere barabara yakoma isiolo mwanka mondogashe batumira chiringi milioni 20 na kutederia nende kutedia kironto bona murandi yo karekendeni ya mieri 6. Kiama gya kurungamira kuthithana waki wa barabara kenha amwe na banki nene kimande guru bagwatanirite na thirikari kaunti Isiolo muthenyezo na ari bambitie waki bwa gituo kya gutetheria gucokaniria barabara na ringitho na kuinyirwa ni ndwacha kimuchite cho GVB tugike ikirigiri gutetheria karibantere izi bara bakwirikana ibainyiritu muno ni ndwa izi. Leo tuko hapa kushuhudia the ground breaking of GBV Recovery Center ambayo ni mojawapo ya projects ambayo inafanywa kupitia mradi huu wa Horn of Africa Development Project. Hii GBV Recovery Center ambayo leo tunafanya ground breaking hapa itatusaidia sisi pakubwa kama county kuhakikisha kwamba zile kazi zingine ambazo tunafanya kama county yetu ya Isiolo itaweza kusaidika na hii center. Takwimu ambazo tuko nazo zinaonyesha kwamba Isiolo County cases of GBV iko juu sana kulinganishwa na the national average. Akiaria bisa munene wa gimba mweri Isiolo no ugete ate gituo giki kiarikwa kigatetheria kari gutina marei. Hapa ndio tutapatia matibabu kwa wale wamedhulumiwa. Hapa ndio tutawasaidia na jinsi watajisaidia kwa kushughulikia kisheria ambaye watajaribu kuwastaki wale ambao wameudhulumu na pia kuwasaidia kisaikolojia kwamba wasipate stress na depression, na sisi kama county government tuko tayari kuwasaidia kwa vyovyote vile. Matibabu ambaye tutawapatia hatutawalipisha pesa, itakuwa ni matibabu ya free, ni quality treatment. Akiaria no murungamiri wa murandi juno ugete izwirigeri kuzokia mieri 6 na gutumira chiringi milioni 20. Hii GBRV center tunatarajia itachukua muda wa miezi 6 kukamilishwa. Budget ya huu mradi ni 20 million shillings na ina include pesa za kujenga ya ujenzi na pia ya kuequip the center. Inkeripotera ntatu chawero kuma Isiolo beta bantam murangeri. Rais Ruto na watanite na Rais of France amana tungira bange kemombra ya kuinga kegomano kebina ke Africa for One Summit na ngina ko nedirite kinyake ambiri mugambi akiambara ya mugambi dani ajo kidogo kire campaign chakuragite kyomo wa gambi dani ande ni akoti ya ICC oningwindura nite ronoru. Rais wa ndegoro ya Kenya Daktari William Samoei Ruto na kongwereta mambura ya kuinga kigomano kia Africa for One Summit mambura ya raidhirete akirata amwa Kenya mwanya na kinyaini bayinkuma kuma ndegoro ya Kenya na kinyaume ya kathetu ka Kenya. Ruto akiwatanira na rais wa ndegoro ya France Emmanuel Macron ikire mambura ya welcome to this beautiful concert. Muko area? Nairobi hoye! Thank you so much. This is our honor, my delegation and myself, to be here with you. And let me first thank President Ruto, my dear brother William, because he had to be crazy to accept this offer to co-chair and co-organize a summit like this one. Riu eruarena rio rais Kairi Dranende ya kongwera mambura ya mugambi dhani ya joki dungu ya kuambiria kuiringira kampeni cha kuwatete kia umo wa gambi dhani ya bakoti nene ya kende guru nio ICC. Ruto wakiaria na kadhite ndungu ni uritibo kibongwe ya mugambi dhani ya ande guru ne. Riu Ruto na idhurite na umwatambaru kuyukia gitiki akioria Kenya na ndoa nyingi mwanya kuidhira chiemuyika. Not only endorse her candidature but also rally the government of Kenya
and all our institutions to support her candidature, that of Phoebe Okowa, and to ask all of us, as has been said here. Ruto augite ni njira mwenende ya Kenya kwithira kinya yotethera kia kiwiti na mbere na kinya kwithira ina kintu kia koyana kirindi guru yonde na tikenyaki. We have a duty and a responsibility to the international community as well, because just as we expect others to serve us in those positions in the international space, we should also participate, so that our contribution, our perspectives, our experience can be brought into the international arena. Raisa akioneka aina ntuko yorimantu kanumba edira kinyaki wata ugeni Prime Minister wa ndeguru ya Mauritius urani na Vichandra Ramgoolam. Nangira kuo Minister munene Musalia Mudavadi na wete ugeni Minister munene wa ndeguru ya Cote d'Ivoire ni Alkaba arabarete mantu mwanya yegi okura na uchore wa ndeguru yuchiyele. Your President and yourself Mohammed, and your participation was very, very significant. And you have always been a good friend of Kenya at the highest level. Right, aone tukudate karakatanta kiendero chetu nkatho na nchono ntuba kwithira watanirite na batwe munetwa mathithia ukari Maureen Criminal Gate Phineas imana gutina bura ko kari rukiri kimobango kana kimobango ywa chanchamuka. Likale ne menyere andu baubatiye kwanga ikuo kuno ntono tukuiguo datani menya digani tiana miro de nkanga kutali ne ba miro bambitika. Thank you baba. Thank you. Ariuga eruma inara monkene jwa meru na darakani thiru tererwe goje ariuga na kuigua so much pain akiona antu bakiura kwa Saturday ndigwe bakuthikwa around 6 this Saturday. Hii mambo inafanyika. It's mantu ja kwithikira muno nyano tukiruguma kirugo kia Monica kuga na ndi the four antu bana baramembi bakura no bachwa gitika gavana. Kawira antu komenya thwa koti ya muklia kana elwa wa thibo mwitikirwa those two scenarios. Ende antu baraba ko enjoy kintu gitwa organic crowd imuntu gwitwa Kawira Mwangaza na Peter Munya. Twakinya Kawira Mwangaza ekatoi mundu tina disaster problem no kuigwa no nto Kawira Mwangaza na kwenda ku transform from a county to national leader. Kawira Mwangaza mtu wethera na ground yewe permanent kwa transferred to anyone permanent ground yewe na ntura thia Kawira Mwangaza batumba kuthiata muntu ngi akaria ka trainer antu bawe bara batumba kumara kiwe na uchokera kwara chokera ground with everyone pasandi ni choketie kumerebe ya mwana siasa utegwirira muntu ngi uchiendia wengwa